ban pensengan yu kertong jongi hak negapor bat ya ke parti UDP kipajba kibalayawan nakeleng kijaka bat khamtam nakaniga snong welingkut ngai khuble kerpang epi baro iwei paiwei belayapoi syakaniga jingelang hakaniga por kum kacing pensengan hakabai day bat kanika election assembly election arhajar arpulai ngayang hangni kumu general secretary jongka parti UDP haka jela Meghalaya Brokawai bat sadien jonga kidon kinongelam jongka UDP kiblawan ban senran lem yau kertong haka negapor ye na tepua bat penito yapi ye na kerpan no yapi nongelam kinongi di badan haka negapor bagi semua pamalian Nalarang aku yapi kipajba penito ya kini kinongelam jongi ke parti UDP kibadai ki MLA kibadai ki MDC bat kibadai ki party leader dia akan senang suana nang taina kendong ba alan tri dekar ibadai vice president jong ke parti UDP gidan hangne ba PT saukmi ngatraim dadan kamsu thane ban penito ii baro pito ii ngajulong teng MLA minister nang taina maulai constituency gidan hangne ibalajit sinrem ibadai MLA nang taina Shela constituency gidan ibalajit sinrem idairu i general secretary jongka youth wing jongka UDP haka jela Meghalaya gidan ru hangne ima Kermen Shela MLA badan burom nang taina Cleariat constituency bat ibalong ru i president jongka youth wing jongka parti UDP bat haka juga por menta ibat kumuk yaka kerdan jong minister haka nega sorkar ngidon iba Pius Marwan MLA badan burom nang te na Ranikor constituency iniru idai walking president jongka youth wing jongka UDP ngidon iba Eugene San Lengdo ngatrai baro pi ituolun iba Eugene ex MLA bat menta ilong chief organizer jongka youth wing jongka parti UDP haka jela Meghalaya ngidon ru ima nujor ki